خوێنیشاندانên خوێندەکان li bajarên Tehran û Meşedê de dest pê kirin. Li roja şemî 21 Şibatê de li gel dest pêkirîna dubareya vaneyan li zanîngehan de. خوێندەکاران li bajarên Tehran û Meşedê de bi lîdar hîstîna kombûn, mangirtînê û lîkwekirîna kincên reş ya da خوێندەkarên şehîd bûyî bi bilîndiragirtin. خوێندەجارên zanîngeha Emîr Kebîr bi belavkirîna bankêjiyekê ragihandin ku dubare dest bi berkvedanê kirîne û duruşma ev dawî peyam e armanc tevawiyeta rejîmê ye, îsal sala xwînê seydelî sernîkûnê dan. خوێندەکارên zanîngeha Şerîf jî kombûna nêrîzayetiyê lîdar hîstin û duruşma azadî heta axûn nêkefenkirîn ve tên nabe ve tên dan. Li zanîngeha Bihîştî de jî خوێندەkarên Zanokoya Rewan Pizîşkî û zanîsta perwerdehî jî ya da خوێندەkarên şehîd bi lîdar hîstîna kombûna vebiranînê bi bilîndiragirtin. Hevdem, خوێندەkarên zanîstên pizîşkiya bajarê Meşedê li hewşa zanîngehê de man girtin û dîrûşmên vek azadî û خوێندەkar bo mafek bike hawardan. Li wan zanîngehan de hêzên tepeserkarê rejîmê hewla bêdengkirin û belavkirina wan nêrîzayeteyiyan dan ku rastî berkvedana خوێندەkaran hatin û şer û levdan li navbera wan deyekê bimî. چی شدش؟ چیه؟ زنگ زد. چی شد؟ سنگ زدن؟ سنگ میزنن بیشرفا. ببینین دومیه که سنگ میزنن. این بود اعتراض مسالمت آمیز. این بود. ببینین مردم سنگ میزنن. دانشجوی شریف نخبه مملکت سنگ پرت میکنه. دستش بشکنه. چی شدش؟ چیه؟ زنگ زد. چی شد؟ سنگ زدن؟ سنگ میزنن بیشرفا. ببینین دومیه که سنگ میزنن. این بود اعتراض مسالمت آمیز. این بود. ببینین مردم سنگ میزنن. دانشجوی شریف نخبه مملکت سنگ پرت میکنه. دستش بشکنه. چی شدش؟